O ba Edmond Khongai layo ibo lawan sendrat lang yu kertong jong Congress Party na kadang shikan constituency hakas ni tap kerteng jong ba Mona Chabong. Kumban syu kadawang ne ba Edmond Khongai ulaya kunteng haka jingji nong mi kmat MLA na ka TMC Party House nem arjar arpulai. Kum tau mishim la poy syakatong. Nre kumbangi i mentau la penyeso no yala debat ka Congress Party. Uba Khongai ulaya tu rubah haka ni ka kenti ka pementa. Ula persyang menpan ka tiket na ka ni ka party Nre umsyam layo, wat ba umsyam layo ru pen ban ulaong, ba unyayat sendrop lang pat kani ka party banang pen klan susu ya ka. Namarkat kum karajong ka party kala ibit yo ba munat syabong. Susu ah bakeren bat kinong thok kubor, ulaong balada kinu kin jin ladai ke banabar jong ka constituency, kin kam syam jing ban snguthu ya jing jong upat ba, kam tam ya kitu ki basa ah kapun. Ula kan thok ru ya kongres meri kharpuri ibadai MDC jong ka nosken constituency, ba ila don ha kabor la kum bakat sans ne ya menta. Nre imsyam lala ban yada ya karitis sensyar ka kendau ka syam, kam tam ya kitu ki basa ah kapun. Ulaong rubai lawan penbantang ban mentoy shimet iklam la ban yasaj ajing dor bar tawan ya kajing upai ba upasah kapun bat ulaban susu ruda ka boong baka jing alam jungan ni ka sarkar ka pementa ngila sya yu ron ula kena ruat baka MDC jungan nosken constituency kala yadon ketilang ban soy haka kam di kendau siap jaka putua haki kap bordar asam siap bat ya kesincat pada trading. Sementara ada ya kendau ke siap ya kesincat pada demi trading and one di kiblu ki banabar ban muslian di bankan ngatrai kan yaki. Kumangile i hakini ki senam ki ba kham men syama khasan senam di kongres meri ila job na kanong sikan konsensi. Ni i kamdan kono ka ba inyada na ka benta jungi ki basa apa bodat. Kumala ekren kandidat mo ngila i ba pechi po bodat fencing ki jungi kanung ngila du ya ka jaka ka jungi. Nrai namar bengi yo ya kinong man kiba undai na po kathan riwar ga jongi kimdai na po ka konsensi ga jongi ni iba iwan chini sepo kathan ga jongi tangban yo ya kata ga jimen toy jong tisimet nrai ka ba ya kathan ga jongi ya ga jiron kam ga jongi lada dei ka kendau ka siam lada dei ha ka riti ka dustur lada dei ha ka sinsyar khadaru kum ki trairi ngimdan ka jing yo iba na kalyang ini MBC jongi balong menta banya sai menta ka jing ka jongi jadi ne ka daw nga iti hadin bangal arung no sa kongres kung mga EP ba kasing kongres di kasing ka ba baro kipay ba idon ka jing ba ka jing siya kadai ka party ka ba ngila banong ba kadai ka party ka ba ay ka jing sinsyar ka ba hok bat ka jing yatray lang bat ini urit area bangidon sa kinong kandong tingila nang tang sisu ng squat ban penpau hungi ya ki prasyonong ya ki nong kersyan di ki jonga hadin bangal arung sa kongres nga kerpat yaki ba nginyatray lang ni election namala dengi pai sekiway pat ki kandidat ngamla bat kan thok ikunu ko parti ko mo IP ka parti ka dei ka babha sudah ngamla ban ben yaki ndai habani pai so kandidat ngai upa mona chabong ung khambiang tam na pening kini ki kandidat ki binakun namar habani kit habani lek support district council ka thong gajini kalong ban penklan ya ka khandau ka siap nangta ban penklan ya kerti ka dustur nangta ro ban penklan ya ka sinsya ka datai vi ka jongi jadi ni ka daw ngai na pedeng bro khot ki kandidat iba mana dei way na pedeng ukertong na kaseng kongres uban kambiang hakan ni karon sa den hapedeng ga jing bommi ke jonga kalong ngai ngawan kersyan ya i mangaku aba uni urang ba ula ibiang ban pa adis council mentala da ngimpat tip ba sipang ka riti ka dustur sipang kumno bangin la ban infan ya kenika disi council ka jongi hantam ya ka artikel mo ka bangi iba lingba ka jing aibor ha ka sik chadul ngi iba la dangin yo ikirurang ba ki basimpang di bajingai telese kan yalam bakla biangi dengan terpat yiti samla gi jongi ki badan hapok ka senong ki badan hapok ka nong sikan konsensi bangin ya tray lang hakan dik election ka bamta lingba ka seng kongres namang iyo iba hapok di sensyar jong ka NPP hapok di sensyar jong kuwi pade ki politika parti ki badan hakan ka sarkar MBE iyo iba ngila yang roy ngina kerma di senam bana kalian MDC ki jongi nani nanong sikan ru idon mentaban saya kata ka jinga dik ndau kini siap hangti hapok asam bodar mikhlaya ba asam Tementang ngila iba ngila don kejing ngila don ru kejing perkhat ba tum kisamla tum kinongilam mapo kathan diwar ngila don kam yu uban mi ina kenika han kejongi namar balai un kham suthu un kham tip kham ha ya kejing kejongi nani napo kathan diwar tina kaliang jonga ngamdon ni ka kanu kejing den tho yaki way pat nrenga sugar pat yaki prashnong prathau
Balada ngami akan ke election MDC ron ring netrai lang bangin penjob yunu kongres yunu kandidat jongi na kaseng kongres nang bangin poi syakathong bat hadit mangila job lese ngin sala ban simpat ban take up yakini ki issue ki jongi kiba sah po benar ki don jinge habun kiliang lada dei haka khai pateng lada dei haka rep keriang balada dei haka syongsuk syongsingan ru bunsin ni don haka jingting ke jingseir kumba PI hakini ki kendiat senam kendiat benai ngi iba kibun ki samla ki jongi hapok ka thain bodar kibun ki sinong ki jongi kipun ki nong yalam sinong ki jongi kimyo ban sinsyar lailut halakari namar belai ngitlat ki nong yalam ki badai na po district council dekermet yang terpat skam bah kani kapor nginyo ya kani ka election ka bangin sajet biang yo nomik mat cha district council bon ai ya ka jing syakri ka babahatam na ka benta jongi ki trai sinong hang ni hapok kanong scan constituency